Ukuphumela obala uThabane ezinkundleni zokuxhumana wadlulisa ukuxolisa kwinkosi uMisuzulu kaZulu ethini kanye nenkosi uMalusi Zondi. uThabane-ke wathuka lamakhosi ezinkundleni zokuxhumana enkundleni u-TikTok wawagibela ngenhlamba engone lutho. Ngale nje kokukhuluma kakhulu, ake uyibone nansi ividiyo yakhe ngesikhathi ecela uxolo. Isilwanyana sakhona e-KZN ngiphakamisa izandla ngithi Malush Yobe, and ngisho nje kanje angikusho ngoba mhlambe ngihlomekisiwe, cha, ngibeka nje mbaba ukuthi iphunga elihle likaJama wena owezwa lo muntu omemezayo engathi uyakhala uyalila, imina loyo. Ngikhala ngiyalila, ngithi ngehlela nje ngenzansi, ngiyasithoba kuwe, ngiyazendlala, xolise nje kuyena ubaba uMisuzulu, bese ngiza kubaba uZondi uMancinza, inkosi nayo, wena kaNondaba, wena uncelisela ngaphesheya, ngiyazendlala nakuwe futhi. Ngiyabeka nje ukuthi ngiyazehlisa kuwe ukuthi ngikhona ividiyo engenza ukuthi ngibuye ngizozehlisa kuwe. Leyo vidiyo leyo ngibona umuntu esebenzisa inkulumo yami engathi usefuna ukulwa izimpi zakhe kuwe ngami, kanti mina bengilwa nabantu akade sebeveze engathi bathunywe nguwe baba Mancinza ukuthi bazolwa nami. Ngaloko nje mhlambe ungabi khona kwente kuthiwa mhlambe isisekelo sokuthi kuhle makuthiwa ngiphathe kabi. Ngicela nje ukwehlela ngenzansi Nondaba, Yobe. Ilawo mazwi nje engifuna ukwadlulisela kulamakhosi amabili.